Shalom bata haganupan, salam sehat, paima idalani hita, marhete horjata sehari sadarion, totu polu tumang ibu hali hatanine bata hita, paima ai matonggolo behita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani pambobayonmu, rosi holongmu na tetap menjalir bani golu namion, ibereham arina bayu, ibagas tenger ni hurapa pangarapan, bubai ham mahanami, asil lambin tukuh, jana tetap, tenger ni hurnami hubamu, ibagas namandalani ari sadarion. Terima kasih mabamu o Tuhan, jaroham matonggo nami. Amin. Kita haganupan na hinargani Tuhan, hatani nebata, nagabe ayat harian bata sadarion, ibuat kumbani 2 Korintus bindu 4 ayat 8 sonon ia tahun, ibagas haganup do hanami hona odoh-odoh, tapi lang tarpisat, marhabiaran, tapi lang putus pangarapan. Bani bahasa Indonesia isobut dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita haganupan tentu pengalaman ni Paulus itongah-tongah ni penginjilan i Korintus, buedo tantangan nalang makarosukon lambin mararat hatani Tuhan, marhite ambilan nama deain. Tapi ahana ialami Paulus itongah-tongah kondisi ai, lang adong hagalekon najupa bani hadirion ni hasipe memang borat janah burit pangahap ni itongah-tongah horja pangidangan in. Aha nagabe Rusia, nagabe si Joloman, bani semangat pelayanan na adong bani diri ni Paulus, ihapkon ni do kehadiran ni Tuhan, apa kuasa ni Tuhan, na mambubai ia, na patalupkon rosi mamparguguhi ia, gabe moru mahaganupan hasusahan, naburit jalan naburat, na idopak konni ibaga sorja pangidangyon ni ibahen na marpangarapan hubani Tuhan. Izini hap kon hita tongon pangurupion rosi pakasomanion ni nebata, tambah do gogoh, jana tambah do semangat, laho patalarkon hapur sayaonta agepe buwe naman langlangi, buwe naman nantang itongah-tongah ni hasaksian apa horja pelayanan ai. Nahapelang ongga itadikon anjah ipaturut na ibata, ise pehita na tetap setia laho padaskon harosuni uhurni. Iparguguhi ya somani jana ibere do kuasa aido nama mampuhon Paulus bani horja jana aido matenger ni hurta dasku bani panorang ari sadarihon mandopakon bagai pargoluhan taon, kadang-kadang risa-risa odoh-odoh jana buwe pengalaman-pengalaman napahet bani goluh taon, tapi lang mambahen hita madabu taruyun anjaha lambin galek. Hita haganupan tentu lang onggay yarap kon hita si taronon ibagas goluh taon. Tarlubi bani horja pangidangion, mase maningon dopak kon hita buwe tantangan. Alani memang buwe nalang makarosukon sonaha aselambin rarat hatane nebata. Sonaha aselambin
bolak harajau ni nebata marhite horja pangidangion. Adong do itongah-tongah ni goluh taon tenger ni hurna binere ni nebata halani ibagas sitaronon ai hita ibere gogoh jana ipar gogohi Tuhan. Anjah marhitehon sitaronon na idage hita ai si pardihut mahita ambil bagian mahita ibagas penderitaan ni Kristus. Jalo onta do hamonangon ni na mangatasi haganupan ai halani ai kita haganupan inang bapa nama poso ulang ongga marna mundur hita halani bueni tantangan ibagas parguluhan age pangidangionta. Ingat hita ma bahasa naibata ningon ipasangap do marhite parguluhan taon. Halani ai totu nagabe si jolomanta seng anjay hurleh kita. Agipe buwe na idopak kon hita na kadang-kadang mambayan hita mabiar gobir tapi seng ongga putus pangarapan ta. Halani ibere na ibatado pangarapan ai bani golukta selalu indah pada waktunya. Jana aidu komitmen ni goluh ni halak na marhapor sayang semakin dihambat semakin merambat. Mungkin rado tubuh hagalekon secara akulata tapi seng ongga hita mago jana tarpisat halani ai anggoto tapdo ia jamkon ia hapkon rosi ijalo hita kuasa ni Tuhan. Songon pengalaman ni si Paulus humbani odoh-odoh ibagas pelayanan justru lambin bertahan do ia lambin toktap jana toguh do ia lang marna mubah-mubah anjah ia lamini do kuasa kebangkitan ni Kristus kuasa hamonangan na humbani Kristus ai sanggah hagalekon ni do ia mengalami kesetiaan ni nebata ibagas hagalekon do ia hapkot hita sonai mabagal ni kuasa ni nebata na tetap setia mangiri-iri goluhta anjaha mampargogohi hita marhite idop ni hurni hita haganupan ase malas mau hurta ibagas aktivitas ni goluhta sadarion mamukah bani minggu on totubui jana bolak do tanggung jawab ta ahana perlu idingat hita horjani nabi nereni naibata aima horja laho pataridakon kuasa apa hasitongani totu lang untuk pasonang-sonang kon hita idilo Tuhan jana ipake Tuhan tapi sonaha marhite goluhta itonga-tonga bageni tantangan on lambin marmulia Tuhan jana jupah nagabe malas ni hurni bani nebata tenger ma uhurta seng anjay madabuh jana mandole hita anggo Tuhan do iha tenger hon hita jana ia jamkon hita tarpuji ma Tuhan na mambere pangarapan hubata mandalani bagi pargoluhan taon. Amen martonggo maita. Ibagas tenger nihur hanami marondos Tuhan. Yahapkon hanami kuasa muna tetap mangiring-iring golun nami. Agepe pahet borit jana borat. Seng anjay tarpisat kanami. Agepe gok na mambahen gobir hanami. Tapi yakin doha nami seng mago hapur sayaon apa pangarapan nami. Terima kasih mabamu Tuhan na mambere tenger nihur nasonai ai lambin toguh mahanami seng anjay manamubah-ubah seng anjay lambin galek tapi lambin toguh marhapur sayaon ubamu. Ibagas Yesus Kristus sanami maron
Jalo hamna tonggo.